न्यामी पासपी पाजो पूर्ण काजी ताम्राकार या लासा समुद्री सफ्टी चुङ चुसु बनेको चोले ठाउँ झिन्च्याउ चुसु बन्टेना तो बन्टेनको चुसुई नाडो सिपो बिगो नापे चलन छगु लुमन्टी नापा सु मनो सिगो खण्डको पौ छया आइबले अझको पौ खामे पिने कचका हिना छया आइको चलन दो अटिपटि कचका हिना पौ बोलके उके सु मनो सिगो दुरियो चाहिँ खचुया टाउ दुरियो सिके ठौकने ठोस चलन मरे अंकल एसा ठोस चुसुई सिपो बारे खण्डुसका टाउ दो नेना सिपो बिगो नापे चलन छगु लुमन्टी चुसु ठुक्टन दो कालबेल पो मटना पो सन्डी पो पारपचक पो मिमन पो सी पो चुचुक पो आदि टोट प्रकार पोरु ठुकी मध्ये सी पो बारे ठन जि ठम स्युटे खन्य तना जिमठा चुके जिम छैन हने जिम फुकी टमा स्वर्गीय देव पर्वे क्यापाजो लक्ष्मी रत्न ताम्राकार श्यामकाप्य बन्जाजिया लासा हुन अन अकस्मात होएका यो मटी हजुको मृत्यु लासा पो वजुल जिछमन लासा वना वइ म अले लासा दिबंगर जुमे फुके दाजे नाता जिता नापाटो सलो ब्याका तो सिपो बिगली दिछाक्ल तुजो मोबी जा नापजी गबले बुटिका मन श्याम कापो बन्जाट छपजावया जिम चुक ठसया छमेसना जिता सटल जिन क्वामन खटा वेक अप नि पुचले निजना जि खापा कारकार यानक सटाका डे पर्वत टमा न चाल कोसयाटल वेकै भो ज्ञान लक्ष्मी मेजो खापचाका होला गली दुसला ड्युपी मेपि सक्ले जिनाप ठा छल जिपि सक्ले जिम टमाडोको चोटी कोठा ड्वावना ज्ञान लक्ष्मी मेजो जिपि खना च्याडाक त पिटे ठाउना जिपि सक्ले चोटे फेटना टपली टोटा जिम टमाना घरखेसी ख्यौ खाटल पुचोयम ठाकुले खचना यंगाडल ठो संसार अनित्य ख डके नापा मिचुलना ढामलोगो अटिक दुःखपूर्ण खन्जिङकी मल्की झिका भाजित लासा आकाशका मोटिव अल्छिनमा काल झिपी नापा टापक फाया स्वर्ग यंगा बिल ढका तीजको कचका हिनाटको सिपो छपो जिम टमाई न्यनि तयार दिल ठोक न्यनि मात्र अग्रिमे जिम टमा भारतको ना हिकु हिकु मिङको टटसला खयाटल जिम टमा ख उताया तल ल्यासम भौमेजु क्वा होला छु मुसिम ठुजौ नुगो टजेको दुखै खगबले मुनिम पलि ठ माजित छा खया दिया ठुप्न खया दि मटेरका ठ गाचट खोबी हुका माजित हेकल जिम टमाई मुटो यजो जिमका छछा ठुप्न जिमता याक्न टोटा वनका ठ माजिया मुटो खस न्याना ज्ञान लक्ष्मी मेजु ठगो नकुटिया भोसु ओम छस टका टिक्न मुससी पाला भए कङ मिखा सोया चुन चुन उखे ठुके फिर्कन संगमको तिरिक्क छसन नवागुमको जिपे सक्ले ग्यासे होला ठाक्ने ठुल्लो छिन बाला मको भोइट खोयके माला मक्स छिसा मबि जुगु सोयमाली ढका न्यंक न्यंक येका ठ भोइट छकनि बिजाया मल रे ख जिमटा ओ माजमेस्ट ठाक्नि न्यंकल जिमटमा म ठक खोयक दिना भोइट न्याक्वे नना येकुसा गस्तुना चम नमवाम किपाथे चुनचुंगु चुन जिमटमा म ठुक्न झिस पीर क्योसा लासा मरमा जिमका लक्ष्मी रत्न टरे जुला ठुक्न नाकया नसिल्टिनी गुवाट जागा ठग निपल हाट छाती दया भौमुच वहाँ वहाँ बिटोर खया हल आवाले छु भए मन्टरका पोजना वपि सक्ले दनाउन मरमेसे सस दाजो नील रत्न तुलाटर व जिन्नीम टाउटक चोना डे पर्वत टमाना पन दुखै खम्प्याका ठ भौट बालक बिचाना दिसरका बिरकया जिठौ छेवना छया नेपाल वंग सिपो आक्न मेग छपो सिपो नेपाल लासा छोगो खबर नेना दिस सड्डे के छम दो लक्ष्मी हिराटैम वेट जिम्मामा याको म्या जोग निम्ति सापे य जि कलकत्ता आख वमना चुनको ल्यासमे जिम के पेन लावग जुल खटा जुटा सुया जिम छै जान पिन्छ वेट केल ठछेम पाजो चित्त बिरसिंह कसा जुना प इ पाएना बियाडल जिम के पाके सन्तान छमया मोरो तोर बिगा ठयम फाट लासा बना चोमले कालिट डोस मोर टाटे उसा मरिया वो पक्क मोटिवा स्वर्गवास जुल वे छिपे जान पे लासा जिमे दिला ज पाजो चित्त बिरसिंह एत सिपो मोचो उबले तार टेलिग्रामी व्यवस्था तस्कन चल्ती जुइ तुंगोले याक्न ठिनीको तार जिम के मेजे त खबर छौ जु आछन उके लासा फिरिङे पास ताउ चाहिँ नि रोमन लिपि ताउ जिमा उके लासा फिरिङ पास खबर छौ गो तार बना निङको मेस्न गडबड यात न मस्यो जिमी दिला जन ठम जिठमुमा नेपाल सिटका अन्य दस्तुर कट्न लाक पालाइ मे पालाक त सहित गुरु पुरोहित पाके या मागो गति सटी जनातल परन्त हाक्न तार बना निङको मेस्न डोंकल तका यथार्थ बुझेना लिप निको खुशी जिम दिला जन ठम दिबंकर जुम कलाइ नाम सटी गति या गुन्यन्दत ठट्न अनर्थ जुय खनिसा तो चुसु थने सिर कोचल तो डिसेम्बर झा
ल्या ड 8 ल्या 8 नेपाल सम्म 1121 चिलठो चोर खुनिएपट्टि प्याओपट्टि जुल ठय सफ्टी चंगो झिनगुंगो चाहिँ चुसु यस नादो सन्ध्या औचैफुको अन्त्येष्टि क्रिया थो चुसु ठुक्ट न्यागाटो मुस्मा वा फिरिङ ते सुछम सिटके इम दस्तुरको ठ सिठ यंका सिमेस्टर चा लाका छएको चलन दो अटिया हिन्दू बा बोटे सिमेस्टर अग्नि संस्कार तका मी उना छएको दस्तुर दो तर सन्ध्या यपे सेन्टे तासा इम थपिने अलग प्रटक ठ सिमेसीको डा संस्कार यायु जाजन इमी थपिने ठिटिक ठ सिमेसी ला फ जना चंगैट नकीको चलन न्यानाजक तैगुला अनुवना ठठम ठ ठय निगमिखा सुए गुचुने अवसर चुलाउडो इमिक ठुजो औचैफुको प्रथा जिला गुन गुगुन देशे खंगुन मखो अझ ठुकी बारे न्यानाजक न तैगु मरो विशेषना सेन्टेस सिमेसी अन्त्येष्टि क्रिया जग विचित्र मखो इमिक राज्य सञ्चालन अनोठा खण्डो गुन सुया देशे न्याठास थनिम जुजुबा राष्ट्र नायक राज्य न्याकीको जग ज्या चोनिथा सन्देशे दक्षिणको अनियम शासक दलै लामा ज स्याङ्गै त मोलाम ढका नि छनु हो छ्यान्जे मोलाम ढका चिन्छनु ठौ राज्य हक टोटा बिमाको अद्भुत चलन्दो इम थपिने ठिटिक त सम्बन्ध हिलिगो नोडे नख न्याकीको ताल न गजबे टामा प्राकृतिक ताल इमुक देशे दयाचंग परिस्थितिको वातावरण कथा इमसा ठुक्न थपिने सस्युथे व्यवस्था या माउले इपि कर्म क्यंगु खण्डो उके इमुक न्यागो ठासे न चाल चलन रीति ठिटी शासन प्रणाली संस्कृति सम्बर धर्म कला कौशल भा पुसा चोसा नसा अन्त्येष्टि क्रिया आदि मेउ गन देशे मोजु कथा इमुके ताल अलग औचैफु खण्डो मुख्य नेता हुने इमुको चाल चलन ठज्जु खण्डो वक छटा हुने इमुको देश चिकुया गुया गु जायाचंग उजारो बाजो जोगले अले मेटा हुने ख इमसन थपिनी डेट संसारी मेउ गुगुहे डेना प सफु मोटसे सुछम परदेश त थपिनी देशे दुमकासे अलग चुनाव या चोङले ठज्जु खण्डो जमोलङमा अर्थात सगरमाथा जरिला नथुला इत्यादि जागो घुचोकट दया तस्क च्वाफु गाइगुले चिकुया इमुको देशे इमत मागो उब्जनी मरिया छन थन स्वाम सीमा जागो खना जंगल मरिया इमता प्रशस्त मात्रा छिन्दन त मागो सी अले नसफुक्त मागो दृश्य अर्थात फ्युल नाप कम ज्याचुन हाकना हिमालय प्रदेश जुगले सन्ध्या त लय मुहान ढासा मपा परुन्ट ठन बसी दिगो बाँध परुन्ट ठन बसी ताना थपिन्ट गाक लपना मुंकाटे मसौगले खयाचुङ चफनाया बावो ल ब्याक प्रदेश न्याउनी ओगे ठन लय न मोडु ढासा छु पाइ मखो हिन्दुटे पञ्चतत्व गटटका न्यात जे अन्त्येष्टि क्रिया दुथे डेटला इम्न पेट जे अन्त्येष्टि क्रिया मोडुग मखुडु छता एमे खुशी सिटे लाप्ने जल समारेडका सिमेसे ला टगिना खुशी ल दुसित ज्या लुए निनीगु सम्भावना दुगले इमगु ठोप्रटा यो कम जग खण्डो निता तत रपि सेटे त थप्नी पुरोहित लाम जुपिन त केना इमगु उजंग ठ अग्नि संस्कार याइगु प्रथा न दुगु ज्याचना तर ठन सी उत सिंचाइ तस्क मोरुगुलियाना ठन सी युग चलन तस्क दुर्लभ खण्डो तोता असाध्य चिकुगुले ठन चोपिङके ज्याथ जिति जुसा टकै उष्टम व कठम कराचित वया वसा ठुकि सी मेस्टर जग चालाना छइगु ठुमि चलन दु गुगेना ठोल्ले मेपिन त फुनि मखो पेटा सकल जनते सी मेसी ला जंगट नकी हो अन्त्येष्टि क्रियाला व्यापक हे जुल तत जाओ घुचकट डो मिखा न्या मरेक अटिक टफाको टिङ्गे मैदान काल फाटाङ घुइना फाट आदि मरिपुङ डुग्ने ठन छटासम्म मेठा वे वन्ट व न्याको वस्तु लेट लय थाकु याना इपे न्याको परिश्रम मिनट जुसा इमगो उपलब्धि आशा महेजको जुयाचन ठौकने या प्राविधिक वैज्ञानिक युग मेमेको डेट चन्जना वना चोसा इमि प्रदेश नाप स्वपु मोटेसे प्रदेश डेट थप्ने देश दुक्या मोटगुले छु मसिया इपि मेगु देश सिबे चन्यागुले आपला लिपला नाचन टगगु नोटे सिमेस्टर नाङा कोप्सा फिका टपिङ काटल अले र्याकवा छमेस न सिमेसी छने पाचको सखाना मिनो मकलेटे या कुठन डिपिएस साक न सिमा चोसा छिटाय गिद्दिस बेने टटिक पि ढोरा पि आपला जंगट अन ठन मरेको भया फुल मेम राकेवा कोको निसे सिमेस्टर पिने ठंकर तुति निखेन ग्वालिटको चुपि किया यंकल ल लोचन सिमेसी म ल यक्कु पियावला अनले कोला जगल यंगा नलुला छकितल वे टगल लोइ फकले कुइजको ब्याक मुना लोटन छना कुच थल लिप जुल्के मनै ढगा नापा झंगट रट कुइ कुच नि नकल अनले नलुला फुक नकल झंगटे ललला चचफना लानया भयावन वे टगको लोइ फकले छको काप्ट चुत्तको या सिमेसी पाला होगो समय बुजित फंकल
मुसा पालो ला स्याबजी व बजी ब्याकमा घरकोरी छंका छदुचिन अले सना व पे सक्त समय इनाबिल देवासियो हिबा किउला मकिउला अन्य दस्तुर कठ घमचास नेमारका सक्षन लुई मखाका समय बजिनल जिबे तापक चना सुयाचने पि पासना प मन सुकु कोटुङका ल्यावया थनले बासडन लिपा अर्थात नग्ने नेपाल सम्बन्धी 1115 योला ठो 12 खुनु जिगो जर्मनी खुनु जिमठा टलको छे बाला चुवा व छम मनाङ एके ठोय सम्बन्धी भिडियो क्यासेट कया बनाटे पे पापी ठौकने जपास पे दाजु कुल धर्म रत्न प्लाटर यमए बीएल सागर साउ रेबिटी रमनान्द बैदेव मेजो रुक्मणी श्रेष्ठ नप चुना भिडियो सुयाचना कारज मुख पच पच पासा चिने पासा बरनियाना टौ मोटुसा दुरुस्त नाप जिमसा सोया थे वहे अद्भुत से अन्त्येष्टि क्रिया सोया जिपिन सकले कृतार्थ जुया चुसु थने कोचल चुसु विश्व मिड 9 ल्या 39 पुए लगा 1 नेपाल समर 1117 शुक्रबार स पिडुङुरका जुया टौजुल चुसु थने कोचल